Asme no crampa. I don't see me going out in Kane. Yes, I say no crap. And on a day, Bibia, and couples and chain. And to the main car was what on pay. When you did you mean, and to Uncle you made in Coney, dear, no, I ain't sure. Papa, no, because ye. Apostle, my quabber. Made you so in here. The same watching so. Yeah, near already. Yahweh. Can I say Shalom. Yahweh, Shalom. Amen. Apostle, and that's what they be. And yeah, then you know, yeah, you didn't come more. You share dear upon your some na uncle for free. Sir, Uncle Nano, Uncle my dear. Okay, yes, Uncle Sibian. Na Bible calendar no. Bible calendar. Okay. Na and somehow Koyumu. And some so anti yeah by my dream some dream. Oh, you go into my entrance well. Actually. Okay. It was actually. Mati. Ma kwabana ma edachi emompema. Energy. Na yemo entwaso. Bompa ma gidifo nyina ni nyina. Amen. Yenyankopon ya banka se okwankyerefo enanopai asedanka wodin. Amen. Yeda wasese na mutum na hoɔden so anopai so odo ye kra asan akyɛ yasomdwiem. Amen. Yeje eneba padwumadi nyina hya wonsa. Yeso wore nyankopon kasa bɛyɛ opportunity be kasa fa wako mu soronko papa ɛkyera wo man. Wako anso awoden sempa baba ɛbɛfa no so ebuse wako anso ɛhya wonsa. Bi na dwede mu papa na sade nyina wie nkunimdie na wie nsempa ya wonam na saa yɛ so ama ma yɛ nhyira. Yada wase utumi abutum nyina zonti agirifo nyankase amen agirifo nyina ajesu amen apostle komo ho etefo enanso ene yekwesieda ene June 4th nyankopon dum atumi no mi ene yetinkomu a na danda nyina wase tie na sam na ediso eno ante na etiase so boko heaven so boko bonsam jamuno de nyina agina sam no so upafa umpajai Yamasum a democracy, Robia Pamano, Upano Afa. Entine many Apostle OKOH AGYEMANG, our 7-day Church of Christ. I wish Anya and a war, ya near Saint Shabby me. Median Quasian, engineer, Aquapano Coffo, many Apostle eating Asia. Apostle Comoho. Naname Kasenka, Minyanka, Messan to us from Common and Annie. Yeah. Na Masisa Madri. Ubagina no me to man, Obedriana, Machinasa. And say, Anano, dear Koi Krumay. Aya, Inia, Yaba, Inia, Yenana, Ibivia, Captain Mahama. Uncle Phoebe, a good nedam, a good nayo. Na, the Pino Juana, Miraho, if you say, as I see, Benumatu. Na, video no comment to me, should be. I will hope, or she said, Nimpa, Sabi, Onyashi, na, Yesina Bois, with dear Wachan, Stephen Diano. Abranche Stephen Dian the nature F cra we the sina boom na osha aba wo bia wo pun piegu baby wo so pomanchi so wo twepichu eno esi achi no meni ajepa aba wo no ya chi no o say ye ne call round the whole Ghana na obi ahwe no ye say fa no mafia esa mafia ento no no mi diem dem man say mafia ja opaja mafia no onye na mafia paja de na so opaja na sa anti musa say Bible can say moja edipim moja uniform innocent blood sana bo ni bekano innocent blood which is moja ya uniform Bible e dey asem na Bible ka fa ho na sa moja uniform e dey na etumi ba why na otumi ye ma moja bia uniform ebe difo e kwama na e fa so ya sa dey etumi ba e dey na Bible ka fa ho na asotwe wo ho akwapa no kwafo nyi wose yakase moje nifa menim se bia okum ni ponko ana moje no unifa na se utwontro na mpo wa wo hwe ho konfunso a se me amedia na ma hwe makonfo eni ami kon na ma hwe no se unifa me amedi mo kon ma hwe no me amedi mo kan ma je fi me sementi eno no e kana san you akwapa no kwafo nyi ya medase medical mechi peace tifo njiedi wa Yesu kama mesopo penya apostle Ephraim kwa kudanso
engineer asem yesi just say obi biara Ghana yedin atoye nyina yeso sanse ye hunu niema bi atisi na me de meka bibi kakra se so obi say question bi say moja di for any moja any for moja di bim ni moja any bim nyina ye di nyina to nchen ya onyankopon se awudie nye meniewu ewo menemu o se niewu na nyini already asi ya ka wasemi ayara wo sam kasia pawo ba nyini a metimi akase Captain Muhammad ya abetoyi enu na ayi Ghana fo yesu ba ne den edi na won eku a omo nya captain na bi ye omo ebi ye everything mi hu sana menka no kotobra fo onyo bia no yente na we die agurade na pese amasuskuru wa we aye Ghana fo suban aye adedi engineer wona ye kuma won ye innocent dos wo Ghana pa ensa seso langard fo kunkrofo asie enye ketwa engineer awudi sama nkrofo didi asie pa na say nipa ni bi na din na omuni din na omuni din eninti na ase saje ya ade foforo bi wo Ghana engineer ade we si ye ya very guy any we paper bempo mi paper mi to bi wa a obi ye twitwa ne se kan ye twitwa ne se oye bayifo mba mi o nanu ya last week yo san aladwe ha ya oba bi yekum ha wow yekum nyimia ade we hu mi nya me semu nkofo kwachesi mi anyimia se nyewurade na ye madom ka osra kwan akom jabe kwan na dano mu se me dwane rough na me kase awurade eje me so mo pa me kromfo a me mom na mi nkobi se di asam na me kase wudi fo grofo pese mu di miawu na me di birika na me kekam eto mo so ti se wudi fo no mo so di birika eti we ne baba na kase mo fi ni pa de ba na eba we ne be pie di anje nam se wudi fo pese mu di miawu anse de urade ma dom na nkrofo yi san wachi na gota bia mi wure ye no ade chi wo sa gataru a ko na mi hwedi se gota de bi se ya urade na je me uhuri nyam samu a tinyinia nipa ye di wo wawu bebre a o ye innocent e doso na ye ke innocent blood a na asem ya beto dwai ye ka na so bi wo kura wadi bi asie so wo ka bi can be for the almost afraid we are see near castle young rubber. She who castle. You know, they good now. Who took and see no crown a legal. We good. I know, cried Gio, to me cool, charm them. I should tell a castle say if I dear of Alpha, Saka, I should have for what the topic here, but Yama Babu and Casa. Yo, and you know, Nipper Guahudo. Nipa ye gua wodo papa nanso ye beka obetia se nipa wodo na bi ni ye woni nipa bi o ye nipa but onye nipa ba beka wasema kire o de hade bo ye nhwe se bi o 1 Corinthians chapter 3 1 Corinthians chapter 3 verse 52 ni anko verse 2 no was edifu na de ma ka che Corinthians afo se nifusuo no de ma asafo no enya duane every say na muntumi nye nyame asam no sesi ampo aso na du pempenso mpo enya bia mutumi nye enya du betimi age nyame asam no every say monda so ye honamufo nipa na ja age nyame asam de dodo ne ti aso dem da so ye honamufo ebra ho ya ebra ti onyini ati aye ebra nipa sa abra yi ahoya wa ye mu 1 aprapre wa ye mu 2 sa no ma we mu de se wo ye gidini na wo sa aprapre ahoya wo mu die tie babo ene na wo ye honamufo bedan hunamu dan hunamufu wa bedan hunamu ni wa ene na mu ye nimpan ana da wono nimpan tu free ni pamu no abe nimpan o ti se wo ya boa
asane we yina no we asem do hu enti nyini ye woni pa ne woni mpan dukure bible ne ka kasa no enti se uti anya ye na kwahia ni mpan obedi wa yawo dukure me ma ya ko ukwachi kasa onu onim chapa na se akwase sabi obia ya oye ni mpan bia nyame asem ne mu dabi se no chesa won yesunsum bi ni o hawo enyini apre wo sa nipa no ntino wa free hum ko na mu enti wa free nipa yom akwa ni mpan odi bone ya wonsuro dabi wonsuro to ye nipa ye sabi makase babu nto sabi ni mpan no o ye chemu a cheso nipa hunu yes sir wonu pa hunu onye obi oni ti mobro oni ayam hihie we hopeless iti onu oba no ye ni mpan a onso so onu ane ye mbakura no obedi na dukure so ye bema oyo ba omo no mpaja no obepamanches baomes mefiam ti se ni mpan ye eba wu a ni mpan ye obi a ukohye ni mpan no a nyini a obekawo no musem nyina on found so kitawo a friend's ID card ye hwan o ye hwan chese wono de abesini mu no opese wo cheso onye dipa o pacho mom na ne boafu yankana sam o pacho na ne boafu eti se oni gisa ye ni mpantia oh wasema mabo dukure o yo ba no awari kunu na kunu nya nipa no ye ni mpan a wawu yes wo ye bema no awari oba no nya nipa no ye ni mpan a wawu na mane dukure ma adwum panyini obeda wa na nipa no da ni mpan a wa kasema wu yes kwasi bibia no awka wa wonti ase wom dabia se president anya nipa no da ni mpan o man na wu yes wo minister so ma nipa no da ni mpan mawu dukure wo MP wa na ni nipa no da ni mpan amane aba area se da assembly man wa ma da ni nipa no da ni mpan mawu area dukure ma taxi driver wa nya nipa no da ni mpan hit and run obobo wadane yes enyina onim se me kase ye obroni bi wo Ghana mamu hanum a ye mfaka mo nipa enyina nkase ye fa nipa no dabia omo me nipa asua nimpa ye yes e say why you say bia why you mistake na wo gina fa nipa no mpo no ye chiwaku nti oso udwane ese udwane ye won kwankwa bebra wo Ghana mamu hanum a edu anwumra omo ni ba bia kɔ no mo tete lo kwan so ka ba no mo te ho omo ti obukrom otana yeyim o ti krom ka ba won sori o ka na se o gina me sem pam cha mo nkwancha kakra ma me si me engineer bi wo me yo bi am yesan kan na mi chini oje mfre tete kwan no ho lo kwan na ni patete ho ana dwonu a se di pan just woni ba bia akodi o jada ni ba bia hono gina ni lo kwan so hono ye gi ani na wo musuo pau na bempo bobo no rough from say the one be to about so no nyini awiase a Ghana mamu ayati boni wa ha na suma kunye nwuni tese say ye ma empaibo etimi o man na ifesu asofo preach boni ni meni pemu ni say ye woni ema bi ho no a adi akatua den eba nyame tua uka wo de yema bible nkasa enyini a yehwe de chokronko kan ha bible ka semi o ka semi a che our first Peter chapter 2 verse 12 first Peter chapter 2 verse 12 verse 12 no yeti awra nyanko we dey say for me some of fa pen ni paper no timi quote onu so quote dia yemienu me ma quote first Peter chapter 2 verse 12 first Peter chapter 2 verse 12 also no so asa ka ti we ye na say ye ntiase kama si yen samubo ni nyina be yire cause ade no biatum ye yi ba timisra wa ko wasi ye no de osi ye woni pa bi wasase so a what say mo woni adwene omo te say mo a omo ni adwene wonsu ni de nte wo won sai omo su ni enti ye wo omo say obeti won sai wo ye ba onyango pa say letter obeti won sai wo nukle ni pa bi wo no mo a edi sai ni pa no onyango pa ma ye wo ni se onyango no wan ni onyango ni wan eno nya sai osi woni pa bi omo te say mo a yes omo life te say mo a nukle oni omo na mo a te say na mo wa animal kingdom no yes emu asam nkwa mo achi ehwe omo aya be chi ehwe emu asam nkwa wa wotumi hwa branti ya wo hwe na hwene wo so sa na no popopo sa wo sinsa akoy wonye ginia
anu adi o wo dey hear the Bible kan ya Bible ka say bi wa ye Proverbs or ka say mi wo Proverbs chapter 18 verse 20. Proverbs chapter 18:20. Me part of Proverbs chapter 13. Kan 13 verse 20 no. Proverbs 13:20. Come. What was what? Proverbs 13:20. Was it then? And no nyansafo mo. Was it only one more? Onyansafo. Oni nyansafo anya den. Emo. Ayafa your kopa. Oni nyansafo mo. No wada no nyansafo. Na wada ni nyansafo tie Bible e. Obi ode no ho bo kwasia. Obi ode no bo kwasia. So di pani hu amane. Obi hu amane. Ene asem yesi. Ye wo bi old man yonku bi okofa no nti. Ono so to so na mane ni. Yes. Sabi o she den jimi sa. Na so yonku okofa no no. Wakofa sabi. Sa we nimpan ni bi yonku. And what to chin come something na ya pen kwafo achi won ono so dwane bi adentia yonko ko fan so uf Bible no quotation remedy dodo was it enu nyansafo mo se ka oni nyansafo na boy ya ka be da no nyansafo ka be da ni nyansafo na do de no mo kwasia na do no ko bo kwasia so ni pan hu amane pi omuna amane pi wo yonko na akwafa no wonye nipa no ye nimpan ntino ama nimpan ni dwane nipa so dwane bi yes nyina de meka wo ya ati ase pa ese ka ya nhide am bo bia nso mbe kwasia dabi na eku na kodam akwadamu no tika wuje ka wunya nimpan na so ene so do ko bo nimpan ti nipan ni dane no oni pasu dane bi yes en na nkofo ye di bone tim wirem yo di bone akwatra wuram e che fe ba ne sa no a e fe sa di pan no ye nimpan no o ye nipa no sa bro ta wuram a wunim do ye sesi a Proverbs yanka Proverbs chapter 13 Proverbs chapter 18 can you cover verse 13 yanko verse 18 verse 13 was it do obu asem ansa na otie wa say okodi eche wa hwehwam o efemom and 40 was say so jani it's no patcho you can see na ID card yan and yan finu no efe no nipa no timura mo no say efe no odwenje ho do obu asem ansa na otie efe no obu asem no woni tirim eya jimisam na ni wo ma efe dia daniel jimisam na ni wo ma efe no no ho wasa ade awie fe no obi se bisem ampa na muso eso jani ampa na muso oni mo hwe etina ya no kwa no nya amroba oh sa oh eni na din kwasi asam awadi woni pa mobo amen enyini ya yembra innocent blood na babu question na wode ba na nkasa so yenhwe innocent blood no blood moja edipim no yenhwe de babu ekafa ho yenkɔhwe asɛm bi wɔ Exodus chapter 20 verse 13 and the first commandment onyankopɔn na de ma yɛn yɛhwɛ so kai Exodus 20 verse 13 was it eniawu onyankopɔn na kyerɛ yɛ ɔsɛ nyadan eniawu maniawu nyankopɔn na atwerɛ yɛagye nkwa Yesu Kristo so bɛkae Matthew chapter 5 verse 21 efemi wian virtual innocent blood Matthew chapter 5 verse 21 etifia sabo no ebufo de wudie ɔsɛ ebufo ne wudie monte se yɛse tetefo ne sɛ ɔsɛ monte se yɛse tetefo ne sɛ eniawu obi obedi awu no obi obedi awu no obedi atemu mu fo na me de amse mo Yesu na kasa no ɔsɛ yɛ kra de ɔbɔ amane ɔbɔ yɛ kokɔsɛ obi biara de bubefu ne sɛ kra no aba kɔ bɛhyɛ mra ne ma obi abe bubefu nia no wo so bedi atemu mu fo wo sɛ Yesu di ɔde aba no ɔde aba bɛhyɛ ne ma sɛ ano odin nkyɛ sɛ wo sɛ bu amfo ntimi ne awu yes ade sɛ bufu aba to ɔde bufu so bɛka wudie ho it is a wudie en fa so die ni dabi wow eti Bible bɛka innocent blood ne wasɛm akyerɛ yɛn yɛmɛ sɛ ɔka kyerɛ konko ne bɛka sɛ mi akyerɛ yɛn 2 Kings chapter 24 2 Kings 24 verse 3 chapter 24 verse 3 yɛtie awurade nyankopɔn asɛm bɛ na epi everyone wɔse na awurade anim asɛm nko so wɔse awurade anim asɛm nko so ɛna Yuda ɛnam so ɛna Yuda fo ɛnam so nanso ebinom antie awurade nyankopɔn asɛm ebinom antie nyankopɔn asɛm Genesis Manase bɔne nti Manase abrante bɔne bi obedi wɔ Israel ma do yɛ nyinaa na saa nneɛma no ɔyɛ nyinaa no ɔka mogya edibim gu na Genesis ɛde hyɛ Yerusalem so ma ɛde ma omusuo ba Jerusalem ma so saa deɛ wɔ nti saa deɛ ɔyɛ nti awurade ampɛ sɛ ɔde firi Jerusalem so na ɔde bɛfiri Jerusalem mogya edibim no hwɛ gu yɛ nti ɔma ne pɔmpa yɛ na awurade pɛ sɛ ɔde bɛfiri Jeremia yɛkyerɛ ne yɛbɛku no aya bia tekyere ne yɛbɛbɔ yɛbɛsi na aboa ku no ana sɛ meyɛ nyame nipa wo
na Jeremiah bia na no woni mas na Jeremiah kai woni Jeremiah chapter 26:15 Jeremiah chapter 26 verse 15 woni ti asema Bible no kai na Jeremiah kai asema Jeremiah bia na no kai se hunu kuna mu hunu se ania no media mu be kumi na mu hunu se mu kumia moje edipem ana mahia gu mode ba ne mu kuro so menam chogo Bible no me printing press was what the any ukuro so every say aye no kram na awrade asoma me se me kai se me nyina mu asoma abante ways no crepas ayada na yasoma ne se won kokro no so akodi dwuma bi na nya amrobin what and no okoye dia amaka moje dibi magu yes kuna sai yo se apostle ma dwene senka ebeya ekonu krank yengu no engineer yengu krono yengu no na yemfanye jungle warfare so jafo no kwatena ho nkusisi omadan ho na yentena ho na yenye statue na branch ne saman kwatena krono so na nimpa no krom yenchengu Ghana so eva Ghana yenchengu ye Ghana so krobia yeman 10 na nimpa nasa omo abaka no ye fam ko ejira wose waka samni but wose ye nuanu mo aslafo no omo ye nkrofo bia ye nka won hye say already barracks barracks but I mean can say minchira engineer me de chrokunku ni be yinsem bia no me de eka me OKOH AGYEMANG nko dia yen kan Nehemiah chapter 9 verse 26 Nehemiah 9:26 eka me OKOH AGYEMANG nko dia te say yes stop ye kan wa hye say obia koye bone ewo obia nko training san koye bibia ho ba me tie me masemuni ko Nehemiah chapter 9 verse 26 then was it wayema wayaso bachefo omo ye oman kuro omo yaso bachefo say omo kita bad record dey tie Bible no omo tietia omo to emra atwene omo to omra mi cause ye kika omo nsam bia omo to mra atwene we nipa okunkum adifo omo ye nipa okunkum nipa we ye busudia kese omo ye busudia kese ko ma te so omo kuro mo hema kura wanya dai ye twenti ya tunu onu krom ho police station ye jatu ya babu no it won fa won se wa hu yan ya we se ye dom kwasa hu yan ya fo nsa ni ye hie we te se we me ye stop am we udi wato ye se ye hwewom na afida nyesa nyinia sa de we soldier for yan kom nhye me de nyesa bia material do na me kasa so kan kasa wash ne yem eti o ma nya kwan discipline crofo we mu a wonim ye be ye efa ya ntwe ni ye o kire bi kro bi sufo bi din kwaja sama o mu de sa ya de ba kwopon crofo bi kwa emfa so bi anya dai ani so na mu ye mu kohwen crofo we na sa o kom atom ye mu a eye sense ye be kom kasa wash o mu ye mu I know it is as the ya bo na yes mention ya bo abrew what ya ni ya bi no na kuro bi so fobi omo nya tuta sam ho na obi akwanya nsam ne ba ko bi na soja fobi akwaye ho no onko yi ho na bibia kosi ho na o makai omo nia ne wuo no omo di be him kromo fo nyina wo bra omo nyom no nkodi sawu na mu ya mo him krofo yi na ya de no tuka ene ye tian mina mchogu babu no dia babu na kawasi ya nya dai won fo mu so mo hu ya fo na nsa no mu hi ho wow na hono so de na besi na so ye mu wia no mu so fra urade a eno de beti eno fo se fe na manu mo mu hia panyi a mo ba gere bag wow wow nyinia aso ye kasiro but any place papa ebi say udi me yama Bible nkasa yen kan Judges chapter 9 verse 24 Judges atemfo etrem konchichemu enum Judges 9 verse 24 Bible say adof yenti nyankopon asem o se me nkasa o se na yer baba aduoson no humusuo aba no o se ukofo bia diewu na omusuo hu aba no e ka omasefo yes kababu num wo mocha no na wo mocha no emu nu Abimelech a okomu ne tefi ebegu hwe mo jegu tifi o na begu tifi o de te ba kwaso eni sekin form se Abimelech sade so okunu ni yanamo no emu so mo tifi wa nti mocha wo hwe gu ebebia wan kaso tifi yes na se bebia wa tifi ani mi ya kase mo jegu obi tifi nyina de ase eni mababu na chewa se Genesis chapter 9 verse 4 55 yanko Genesis chapter 9 verse 5 Bible can say me atwe 55 Ebrade nyankopon asam Bible say me can say what say na moja de mo krenti o say yo nipa krenti mebusa obebisa wonsam obebisa firi wura ko hwe moja gui no wonsam
menam chogo babu no me pretty press do ohwemo jago no ne nsam na mebu samoja na free nsam efrise onipa no oye nyankopon asuman so nyinia ya moja hwego moja emoduo kese okum nipa wetu ku nyankopon asame da ono okum nyankopon no mu eti moja emodu yes na nipa di moja wo fo bebre ya ke we ka nyinia enkofo bebre ka bio but innocent ni o mu die mo duru we ka se we kwadu wanyine du you mu grade akola ye ka moja deep ma akola se wo hunu bone da asa abortion ya abortion o de yema babo ne nkasa na miduru a edube ikakra beba kofa baabi aba yenkoye sembi e Hosea chapter 4 verse 1 Hosea se yo ma na kodu no preacher sesa ya mesama sesa ya mesama ba bra baboa e na meboa mo esei e na meboa mo akoje beka meboa ko America ma yesei e ma yesei e na me yesei enu nkoa na atonton 20 ya mesama no enye se so fonto ya ka na so emu duo no emu ya ha etu obi akura wa tip preach wa radio so on dia somewhere ka koma na mu de oti nyina ne se wo kire wa abra en ni pare so tibanim yes eti we nyina no de tie bible Hosea chapter 4 onyango pass dey verse 1 o se dey mu tie urade asam o se ye tie urade asam Israel ma Ghana fo urade ne asase so fo enya on post one ye nyantokwa we aba ye ka nyango pa jarof efise no krania to ye se obi akasa en o mu krom afo en say en we ye wudi fo o mu ni ehumobro preaching ben wate onyankopon nim die bi ni asase so onyankopon nim die nyam sam papa no eni asase so entanka ni kontompo se Ghana ha so fon entanka nkontompo no te radio so awudie ne kron bi kra dibi awar say asase so ye so 40 aso de wayere owampra kakistim owayere adani nkontofi nkokora onwa na ro mmerewa kababu ni we wodi kakabensam ye dia kakabensam moja hwego tuo moja dan hwego so ti yakoso no eti amasasiri dia bobo amasasi atisu dia bobo esusifo nyanyam eti say sadie ye nyina atisu obi aye word ye nyanyam ewemu muadu mane wiemu no manyina ya emu nyina cry word enhwe no obi hwe no aham wasi ya besi hwe no obi ankoso obi so nchen ni mu obi mu hwe no obi afanya politics efise oman ne tese wono oni asofo ham yan asofo na nkasa koda no wo kap no kretesi a ye bopazi ye meche mo we to mesu tia wiakete ye sinche wiakete enimdia me man ni anti nimdia ye man nyakoposi ye ni nti obetwa yegu mapu nimdia nti ya pu nimdia nti minyakoposo so bepo yan mo de mo koso dore ankanyamsom doso no ana mo da sie me boni sabran sorry doso no afie bia ni nwura munda bia chi bia ya papata ho no momu no tia ni sorry ni ati ni momu no sese kwa de we no doso se ni sorry otekios anya no kura abapa afoso jai engineer efi ha kusa chimota otekios ni kan yentumi o engineer okay once the otekios a wo kan nipa ene ti otekios no bako tie no an ewie we ya no awie say adia no otekios timi fani pa be 100 da one otekios ene fo be bako bi omo so omo peni na ba wo omo peni ni wo ho omo peni ni my bet mokoso dore no ebra nyam so mokoso momu no ana moda sie mbone anu momu na sese bone kwaso eti mani mo nyam no eti sese nyam suma ni mo nyam no adani ahokura sese adani ahokura mema mbone ayo maduane sese bone mo madani o man aduane mama mo yoso ayo mo kira kono enne bone ni pakra kono wetime tia mo ka onyango ponso betua ni paka bela mchogu babu no also betua ka na so betua ka enyina yentie le babu kan he yan asem ya babu kan Jeremiah chapter 30 verse 4 wo de asem esi wo de Ghana ha so me catch us we are not saved wo de babu no Jeremiah chapter 30 verse 4 verse 4 also de yente urade nyankopon sam ye fen free 5 no what is sensie de sa bela me ka say de ya tia hopopone ya te de ba ni hopopone ahopopo enne ni ya te Ghana ha ehu aba mie nyina ehu aba afedi asofie ni asase no so bia na so jani po ni achi na ku na civilians ye be fine asasum je di ho mu sai na mo asemu esi ye Ghana wikiri nyina yakasa mu sana mo ye mu de mu bi sana me so abane mo be kwa mu ene be mati asemu no he video ni dia no de se siri ye na ya no videos ei so oba o kwa wo de je di no be madani oba
Ebinimani fita. Obi timi hwe Jesus. Hey, Charlie. Ebinim se bue. Ebi mu timi hwe sa no musu bue. Ye mi mada. The way hallelujah. Amen. Me am chogo Bible. Debi. Obi hwe video so we dey bi magana da. As you come for see ba. Yes. Ana ebi mu cassette ya ye nuanu na e video yi. Pese me twi nipa dwen se baabi. E fa baabi no. Eye. E fa baabi so enye. Yo baabi obi wa party bi o try na emfa so obi amre Ghana. So nipa ne da ho na ya bona de dia no da ho na wa twa ba na nyansa nim. Na mom de na ekoso no obi atwa ba na eno aboa me hu se ne Ghana fo esu ma ye den. Eti so mo ande sentwae. Ha. Twae. Ti baabi ho no ma enye. Baabi ho so a metimi akase aboa. Kesi yentwan so anka ye hu no. Ya. Ke yen hu kofa nkote. Enti ona ye ntwa no omo he. Omo a omo wuwu a ye ntwa bi no omo he. Nti twene so ye. Nti twa de baabi ye baabi nye simple. Anka ye hu mafia. Se we punu tugu baabi ya. Se asem we kan me nkase twa ne yo me se baabi ye baabi nye. Se wo ko twa nipa ne nakedness and wo de ba ne fa. So bi anya den eni so e ma nipa bi evidence bia. Na mom se wo bi pa manches. No bi tambo na kola small boy. So mpanyifo tutu bono no so small boy jam no to bi na we nim se man de obaka kwachro. Obaka kwachre kwa obaka kwachro. Obo twa ne wirum ho. Yen fan kata ne to mo wirum ko twetwe. Afi no mpa taw. Na ni se man de o kwachro o chena. O kwachro. E twa ne wirum. Repent. They say ifa and abaka kwachra. They say ni be bre dwane. Yes. To count Proverbs chapter 28 the Bible. Proverbs chapter 28 verse number 1. Was obadiye fo tania. Obadiye fo tania. Abro obi antai no so. Obi antai na so jafo no nukro so obi akọ. Obi akọ. Yes. Obi akọ. Afi ye pa cho so momra. Oso oba. Ese ye pa cho so inform na kro mo fa na. Obi no momra. Na ho ado. Wonka ho a wo da. Me de me sun ne nkola na. Samusu tutu bo ni bi. So nim se man de obagwa kwotro. No ni refi. Refi. Obetro ni wirum. E man na di nsamfu wo mu de me de mu nyina atwen. Anti magiba no abetu omfo. Oh my good many more as papa cause first pa bi we see man na bom. Mama mro de di na kosi. Oh, yakikam. E twadwo. No ba be siapa. Nsurehe. Hey! Okay, Bible nkasa kwa. Bible kasa no ye hwese me Proverbs chapter 30 kan. Ai! Kan yan ko nya. Proverbs mebusa oba kwasia. Proverbs chapter 9 verse 13. Verse number 13. 9:13. Etifia sabono. What's it? Wose enkwasiafo hu kokobo. Nkwasiafo hu kokobo. Oba kwasia ye okasafo. Kwasia ye okasafo. Tibon koso ni wo hwe. Ye ke tibon koso a. Tibon koso. Oba ye jaku mizia onchira bebre. Awrade nchira wo. Tibon koso. Awoni mo hwe. Tibon koso. Na se wo de wo afiri nipam. Kese wuti ne sisi kwa. Esisu kwa. Na ye de we abeso ya mfa nso ya be ma. Ye abeso oba. Asenkrama ti no. Gumani mu ase. Wotimi tira na bobro ano. Oba besia nka wo de wo abada ye timi tra boboa no tore di. Wotimi tira kropro anso ano. Tira kropro no chesi ko. Wotimi frefre se won kodi samane. Menam chogo babu no. Debia. Ba kwasia. Yes. Na ka babu no de tio. Samba ni bi ni babu come asem wa. O kai lamentation ya. Yan ko kwadwom. Lamentation chapter 4 verse 10. Ose me nkase. Ose emabi ho no. Ose wo mabi ho a. Wo munya mo hihye okura. Omunya yam hihye o. Efise. Wotimi di wona nkasa wonsa. Ose no no timi di ono nkasa ne nsa. Enu ono nkasa ne yefru. Na otimi no ne ba wi a Manchester ya so won pa wotimi mpa. O de pa. Cause no pa Manchester no. I don't want it pa. Awadi hu ya mobo. Amen. Enyini a. Se uhwie mogagua. Ewo nsunsu aso ba. Yes. Do obi biara sabe o tem no dan dem no kai se wo hwe moja biegu na wode asie no. Bible say asase be yi moja na ba. Hwe moja ne kasa wo. Moja kasa oi. Ken. Hebe ogdi na wu no. Nyakopon kan o trace moja ne kasa. O kan Genesis chapter 4. Genesis chapter 4. Ko fefiri 9 yanko. Verse number 9. Genesis 4:9. Yete Abraham Yakopon asem. Abraham Yakopon ka kire Ken say. Yakopon ka kire Ken say. Ehi na wonu heba wo. Ehi na wonu heba wo.
and a king catch a radical king Zukotuna or Kotufu catching Yankopon say medium Minian for Nemiana and was in a day why you and when Yankopon catch a king say hey king a day why you black king then why if we say when you animal Janet Tiamu Frame if yes so Moja Kasao yes Moja papa moja ni kasa na se moja ni kasa e dia ketua play won ehwie moja ni gui e dia ketua play won ehwie moja ni gui ye go asem bia Bible kan aketua ne kan Joel chapter 3 verse 21 Joel chapter 3 verse number 21 yeti Ewrade Nyankopon asem Joel chapter 3 verses number 21 yeti Ewrade Nyankopon asem was metua wona wo hwie moja dipim guoka Mena me joy. Debi. Let us say Yakopon bu ofu pa o. Wagao. Oso be hye wona. Metia wona o hye moja dibim wo hye moja dibim ne dan. Eka. Yes. Enyine fe yem fasem we nto ama me. Se moja dibim Yakopon so tua kan so a. Mo de mu yenti se bi Bible saka no Job wa. Wow. O kana Job moja obi ko hwe aguo. Sa moja no. Enu de enibim. Obi ko hwie sa moja na gu se sa moja ni nibim na ko hwie sa moja ni gu a asema na Bible ye den e ka fa de enibim no a wo su ko hwie ye den atu agu moja ni nibim na ko hwie sa moja na atu agu Bible be ka say Job chapter 22 verse 30 moja ni nibim efeti asema Onyankopon ka awu die papa ne nche ma otom Onyankopon nche o nche ma wudi he nipa no bokro no che na fa ne ko hye mransa fa no ko police station wo do mo ko no mo yasam no wagadre me nyini a me preach ko for twito wo so ene be senior si twonu attorney general agwade na ye amadom na ko for mo a me di mi gura baabi awreto no Onyankopon sam se be sasam no a wo Onyankopon sam e be ye judgment ama a police fu ade ni ko du o mo sam no mo ye ne basa enti ben kasi ye si ye ni titi o mo ti sa ne tade de mra be sha yensa wo de tie Bible 22:30 was it the only bimpo wa bokro no a wodi awu no pa ya che no only bimpo mebusa ne moja afri ho wonni na odi na wu obebisa ne moja afri nchen na wonsam ene mebusa oni pa only bim ne moja afri ho Bible na akasa nyanom chroy te fa ne ko sambransa let us say ewudie no na nyia ewudie na nya nti na nyina se wa ye titi sai medine wow sa wonsapa na wonsapa wonsapa dia na wonsapa no tumi pasa tumi se na nsia we nya dia abekata ye nya ya offense o TVIP mu a no no guard a police foi o guard o tikai mu a yes o mkoshia Roberts mu ana mo na nso yi mkoshia Roberts a ono isi se ono fight tututuo a police for ni bedu on mu a omo mu nia na omo ahunu so mu hunu so no mbu mani gu so tuntu wiki mu a na ye nia captain ma amade abekata so tie no kise won sapa na be traso mo sapa se paya mpadia ona se nkofo traso na nya bie na captain die say sabi mpadia sa se ka ye am robin na eto no so se kwaye te say obi hunu bi a oni ID card no onye soja bi a ankotwe mu tai o ya am roba me na be ka che nyini a se anya di captain na dan so ni soja ni o ya eno koyi obi a sabi o ye teacher ni bi anya se ye nim ne wara ba ka gwa ye den ko ya am roba o ye den ka di ni ade ma no ka ebefa ba captain ne buru robin ne so abrusu ntia nipa ye kuo asie doso nipa ye kuo asie doso yama Bible ne kasa 94 ye ko Psalm 94 verse 21 was one of botin ni klasu chenku one of botin ni klasu chenku nipa odibi na ya bon so dai chenku ye twa ne hwahia na nipa ne pam chabe sram wai ya bon wo chenku ba ko ni mo otimi hunu nyansa etini kasa ani mum ye ntina no asam wai ya bon wo chenku no mu hwe mo je dibi mo di hwe mo je dibi sankrofo musu be mo tifi on boni nti yem fenfiri mo da bozo fenfiri wam Ewrade na yake na ko na kai nipa pau chao de day tibi catch yourself ani ko shamransa mo fa me ko police station ono ade ne ho amasa mo fa no ko sno high police station ya fa ko ye tibi di asamo amani ye ya tadi ya kro ye tadi ba
Daddy go for some. I read him well, no we are mobile. Amen. O me di hin we abrabo so. Amen. Je say ama you say hu. Yes. Yini asanyema we Ghana for start year ya che. Eti enama Ghana ejapade essay. Ama resources nyakopɔ dia ma emfa fo ni so asasene bre a ukan wa kokan ma mfa quotation we wo me fa won chen yanko Jeremiah chapter 12 verse 4 Jeremiah chapter 12 verse 4 o se den enkosi da pen se Ghana fo enkosi da ben ena asasene ni abobo ena asase we enkoso ni abobo efom han nyina twintwam se efom aban pa nyina den atwintwam Ghana se Ghana asase anaka yemfa fatlaze nua ba wa eso wo abobo akese se Ghana ena obeti o ya de ye ena fatlaze mu awodo di aba edientia denti na ma se Ghana esufu boni ntia aye boni aye tesuma se didra yes boni aye tesuma se ye den edidra esufu boni ntia aso aye tesu ne boni aye di sie dra ama eso emu nyina asa sese emu nyina asa sese nkante ye wini trouble dodo ni nyina nyanwura mu de ni bia ye no ofie ntenche da nya de ani a portrait ni portrait kante so mu nyina ya family planning obi ayo what wow mo eshi sese emre sese enye de emre original emre na nyankopɔ de che e de ma ye ni bia obi na hye da pa ba bi na wa ye bibia tutu so that bi egu ho na bibia frafra na de ye emre wo fi ya apatasi emre ni bi apatasi emre ye se bibia se wo de kama yenko wow o se bibia mo ado ma bibia sai efrise ayo mo kan sai ayo de kan sai ye hu ya wie ye da boni ye de ye hu ya wie ye da enso wie ye no anye wo no yes wie no anye te no de kede babu na kasa no yes na se babu kasa dia ye hwe de chokonko sakane ya ye hwe de babu kan ya mpa chaw ye nkɔhwe ye ka we asemi we ni say go innocent blood ma bebre bobina o ma nyaade oyigu 3 months kra mai aba emese be se mefia kra oyigu nchai mefia ko pamanchisi ko oyigu nchai wo na wo asa ko peja ejo se guati na eso oyigu nchai obi so jiremu bi o ja grofo yi oru so e be ma jale guys njomo ya wa nyaade kra onu so abopa am yakoku obi yes yo no koku ibato contract kele do abopa yan kan babu ni ehwese mu awa abopa prof yan kan 2027 verse 25 also then what's it obi bi na obopa se obema paade so obema obi apaade yakoku ni pa odi bem no so ni pa no so nue eso jina o ka bi uswam wa contact kele wa abopa si yankoku obi abopa nse da ba obi e kan bi tonu so ka bi enso ni die hye no to satiani to kura da no to satiani e che nkuroi tin anso wa ka bi wow ene fe so we so aye kan so no e fe yi o esisi ye kasa yi amanyo fo hwom kasa yi but o manyo ni bi na no asem we ho akwa na nye no awonyo yanko osenkafo sa nkrofo no asem di kai wow sa amanyo bi no amanyo yemfa we nya amanyo sam kaka be di enti debi kanyanko osenkafo chapter 10 verse 13 was you na numa sam fiti ase panyi bi obi na no o ka sam we bia na numa sam fiti ase no ayan kwase asam utimi se fo kwase asam no oka na ne kasa na o kasa wie na kasa asam ya oka ye na ase kire se na emu ara osade mo wie no na koye dambo ne fe kwado jusa kwa na bodam kra wasasam no babu no so dc no kasa utimi se we onya dc ai utimi se be wojimi sempi bi na kasa utimi se we die so onse kasa de na ba no odanya de ne de akoto ba bi kura ena de mbie ne se mpanimfo paawo na se de wokanyan na akola ketu bi ti radio so no afre no ototo na no ana o te se kakanu ana kakan ko sesam sa eso o panimu ya aw nyimia medwin ho am njida nte se ya so wana se na no asem fiti ase che so ti se ato no kwam ato sa ade na beto no kwam eti ne sisu ngene dia asa adwene wo han wo han adwene ko adwene bia wo bokanti yeah Exodus chapter 23 verse 7 Exodus 23 7 verse 7 yeti aranya ko pa Bible says o se twe ho firi atrosem ko ati wo ye bema abrante ababawa na wutie me Bible say twe ho firi atrosem na matu ko
na enkum de onye boni biara na enkum oni pe bi onye boni wonni evidence wonni bibia hwe na wan enkum odani akwai bibia no adikra ne nsama just wa kowia efisa mi awrade yakopon onyankopon se wudi obi awusa mimu obonefo bem tambu bonefo ne bem da ombu bem da bia nya de obebu bem da uni bim bia fe yankwa de 2019 verse 11 quotation we ya me da do quotation Deuteronomy 19 verse 11 osna so obi tan ne yonko nyinia so obi tan obi no sorry eto se no so na so na akoto se nipa no so no de ade boni mani wu na de ade boni mani wu a no dwane ko kuro bia komu a no dwane ko kuro ba komu a ene kuro no mu mpanimfo no enti panimfo no mu fi kuro mo mi nim kuro ni din de se hindia hinfo amu tie kuro mo panimfo quotation de nchroboase ene de nchroboase quotation kuro no mu mpanimfo kuro mo panimfo ensuma imayen ko fa ni mfiri ho no mo kan quotation bi no munti na so nchroboase panimfo munti na so obi tan ne yonko o se obi di otan bi na gina so no sorry eto se no sorry to se ne yonko so o de ade boni mani wu no de ade bo bi mani wu a no dwane ko kuro bia komu a na munim boys no ba bi o mo hyehyɛ no mu dwane ko nkro bi so no munim abusuafo no mu a munim ho ene kuro mu mpanimfo no kuro mu mpanimfo ne ensuma mi ko fa ni mfiri omra mo so ne yanko kye nko mo munim mo nyina mra ne yemfo mu hyɛ mota moja mo yemfo mo ko hyɛ abainsa na fe kromo fo de no mo nyatwa no mu so wubi na kromo fo no cross no so mo so wu o mo nko wubi emu wani hu o mobo o kromo panifo hu sa na ntene mobo papa bu no ma na yi moje edi na munyi moje edi bim ni mfiri kro no so enne besi mu yi o mo kata so a kromi say ya nanom mo besa o kroni future ni kwatite bi ntimi mpie mfiri ho da ati wanya yete Ghana nkofo be hye da na kyeraze o firi o so mi mfiri ho no akọ mfiri ba bi foforo sa me kwa se le kan ya me shident so bi so firi ho me no pa o me no ho ko skute kwa na me ko ho konum de bi ne se mo ka se amroba na omba ho abato hye mo so na dade a so bi se wo krom ho na wo hwa adan ya esisi wo na wo wuro mu a e de na ho konfo bafa yan kam nyina mo no no krom ampa o me no e de mpa na wo ho anti obi bafa e ti wona anya krom ni nya na ate saa o e ti na ka so anya obi be chese obi be na chese ya ka ba ka krom wo wutim ya ka ya enti obi be hwe din se me ntisa e sanata dia won ka ho a me fi kro wem mi fi kro won ka ho dia tum oh enyini a ye kai maba wani se ye bi igu innocent blood o ha twin okay friends say Isaiah 66 verse 6 ye obi ka asem we bi a wa plan wo kwa nyin sa tu agu na no dem no ma nya de usu de wo koye wa ya de de wa ya de obi tie mi oyi 5 years ni Casablanca kwa ye nya ne nkodi yogo yes kodi yogo de kure Bible Isaiah 66 verses 9 muntio eni bi firi kro no onyankopon se eni bi firi kro no soro kasa eni bi so firi asori fie ho asori dem sa dem wa nyina kwaso ye ni ma de ko onyankopon tue na tan fo ne ya so so be tue ni papa ne ya so ka efise eni wonya enchemye no awurade wo ye mabo ye aseme beda bio wose dan wonya enchemye no wose ene nipa dasani onya enchemye no na wawo kasem bi na mintie wose efrise ene wonya enchemye no ababa wonya enchemye na mansense no na wawo awo ya enya nkan no oba timi wo 3 months wose wawo berema no wawo berema hwana ati we pe hana hu we bi da hwana wo sade obi da me bisa mo obisa e kwase yetimi chim da kro na anase yetimi wo prako pe me chim ka we hu apostle ntumi ya no obisa yen anti koye DNC pension no koye the DNC ni kwase cheseni DNC ni kura azie cheseni eni anti azie no simi koye DNC azie cheseni apostle pension no that's engineer apostle Musa asi DNC ni kwase ne san o se hwe Bible o mu a
Ebusia Ebernie Apostle OKOH AGYEMANG and many didn't come away. Moja Edibim, Moja Edibim, innocent blood. Oh, I don't know. Anti Ebernason say, you be a matter for 2 minutes or so for a beer. Ebernie, what than a from 020302 0302 248787 0302 248787. Backward courier 0302 257901 0302 257901. From me, they don't come more. Now, this is the more than it. Hello. Hello, engineer. Eja Machi. Engineer. But you have a casa for him. Engineer, woman. I'm more mass for him, you, Manoko. Engineer. Yamami, just say, oh, found course on just say, what you must say, just say, you will come at them. Engineer. Just say, oh, you come on, waiting and brand them by Sabi. Maybe Papa say, we are saying, it's as this is an Agana iron. It's the one nama, Manan, 10 years watching. Unam Ghana, this year, Manan, 10 years watching the baby. Was a bit much room for any time. Engineer, main time for matter. Engineer, oh, my room, Sabi, be a medical or my say, and moves Rinyami. And I know Menamana, the dear my way be a jump to. It be equal for no win and me on the phone. I mean, somehow okay, we agree and no win on me on the phone. Now make us every idea wood and I can whom always wants to change. In the same way, we will stand him that you be being what we have for great trouble. You know, only I mean, yo, I'm a mother was see. Hello. Hello, engineer. Good morning. Eja Machi, but you're first and casa for him. The NSB favorite space text. Ernest Manquay. In fact, so for OKOH AGYEMANG, I mentioned the Papa. And in summer, it's the Bacano to the Medame, the Wigrim Yepa. We just say, is a Bible on the Bia, it's to Yasibian. The Bible must say, now, yeah, so far, and then be every corner, Bia, sorry, we say, so for the Bible, Uncle Sanchez, Nipa, can we did say. Anka one for same BBC no nka to be check akra so na dey akoyete brabeji visa brabeji passport o jana be kwa busi adenya obewu adechasi no kwa na yeti wa so dem you say ni party boni mo kra na onim je dia o ye no boni ana o ti mukina o jino and as the engineer, somebody assembly to enemy. I'm the one offer airport, a polo package you wanna. Mufrebi, I'm near speaker, come for the 18 up to 15, 17 years. Etiquette, as I am moving more. Why don't you carry? Hold on, we are going to my young Biama. One of the airport, one of every blessed in you, Sankolano, or maybe something I need. Ministry be extra Nipano because anybody wasting them silence only I didn't bend about the with him. Yeah, they are making money with my mommy. Yo, we channel of Monati. Hello. AJ. Eja yo manonko eja manonko nyame adom ye ho o kasa free ni kasa free kaso yo manonko also for ekitena na nje emuja hwieguni enipa ye do wonye tietie pom edema ko yi because kwa ya na independent over 50 years na ofete idea ye di ya semkwa ya kra any chance say o man AC opinion because we have politicians here. Obian wa one opposition. Liba, may say. And to say the commission was like a living matter, like a man or Casimir or so for a camera. So for one who do now politics, one can let themselves perform like just a clear as the punishment. You're punishing the legacy you to don't mean because politicians, you know, or opposition or
also be cool as you say yana say it is a man the case you find also go e be ya kanya and agun ko ka na ka man ka ka ku ta wani mai bina o ka ta wo ke ta mo e da mo kasa sa na ke sana waya di na wani ya samu wani ya sana o be ko ni da ku yes that's it hello engineer good morning Joe you first na kasa fin pacho question my ablokuma abase yo ablokuma kwesi me nko na ya koso no enze de so for kai no pe ku biala e kamo de gunu ndi di papada pressure ablokuma mtisi ano besinge di ACN ubo ko ni di kwa na ablokuma ya ablokuma salvepe se mo na won sumukum police ni bi anane bi aka me nkan wona tra makwatna o what way de wakan sa e kemo asara bata o wabakan di umfe di ACN no bese sata me no ubo obi di pepe na so ka se utuko mo pepe ena nipa bi esa bese obi mpesa obati kulu kwa yere ablokuma ukuma jack wow enti ko biala ayema no kosa na se class mo kosa no light kwa no and once am quiet edi because the problem like on black pants when you like people be say twem enti sa papa na fe ndi endo also for kwadi na se ya kai na to babu na be si bia nyewe ni first time I biasi da biasi enti onyankopon edi tore edi eda to adama enchima no ta no kre na da ko no dia o san ke je sana o so kan ka mo pon so san ke ye kono ye jema sojafo e beja ablokuma so sojafo no sa ablokuma hello ye je anke ja ablokuma da dan ko onye kwa ankwatena ho hello eja una ochato yenko o peje for sen ns o kasa fu hini me kasa fi taifa yo ns taifa man ko engineer eja papa o papa so for but this is become the Emilibia, the innocent so to or Massidia will be a quite continue. At that moment, Yana or Yankopon or Abel Yana or innocent so be a number baby. So we better could the word in a crest in the and at that time, Yana would name the bamboo or in that time, there's a Nipano and none of the person just a question. That's true. Me too, a mile for no effort. As papa kasa mu ya de ye kasa we amanyo ifo ni pa se mo ka transfer se mu ye wan kwase me efa asubie ema e kan se amanyo ni bia o position o gina secretary opposition party kachi ye nyina yate kasa de wan kasa ye entudi yo dasi Ernest and out in a taifa e si di kira hwe be su fra anyo when for no dear agidebi ko da mu de na echen di ewu no ko so for no tun for no nsarase na edene abaso engineer akofa kasa akofa kasa pa na wo hwede ekro ya tun se amafo aboto asambofu engineer asam esi di adwinde twira e be hwe fra e be ka de enka asam anti the akede betuafo na ya he yo engineer the esini de eno na meka no enye nne na Ghana start sadi ya kum gofo bebre abante abekuma esi so no so we police ni engine pie na ni pa bebre ya don wa che wo de to nyamba ponsa atemu da obey ade bi asase so ya also obey ade bi de ade obey magic obey magic that's one way wonders way that ya say mu Isaiah chapter 26 verse 21 Isaiah chapter 26 o si de be si do de verse 21 kwete rade asam o se na hwe o si we onyankopon ofri na fa onyankopon se ono da obesi fam se kim akotwe asase fo aso obetwi ni pa bebre aso omamumu yonti eda no da die ne besi asase ebeyi ni moja edi asase beyi moja bi edi ni moja ko erenkata wona waku won so o wa yeku asie don kata won so dada na mo se ni pa yeku mo mi innocent ebeyi moja hinta nyina di
beyi moja hinta nyina di yes nyini a won ma ku asie doso ni pe ku asie doso na yenu die na abeyi suban bi adi what there has been Bible can where Isaiah chapter 1 verse 18 ne family ye Isaiah chapter 1 verse number 18 yenti Awurade asem osedai momana me yeni ye osemomna yeni Awurade no ose some bonnet said that we have free 20 mam yenko 20 yenko verse number 21 osedai aden na krono kwafo yen Ghana yen minim baby kwa ye betu ye din say Christian country yen free hu say Christian country aden na krono kwafo afei aden adwamam kro yi aden adwamam fo kro yi atemwa ye na ma Ghana ankate ye sikatre ne ti Ghana mema trene so tim trene to ma yes afei de sese de awudie nko a wudie nko a my last quotation me dey metie for say Bible can say bi yen hwe semini na yen hwe ne yen fantu yi last quotation yen hwe Deuteronomy 21:8-9 na me mpon Deuteronomy 21 verse number 8-9 yeti Awurade Nyankopɔn asam Bible say men ka say wo say Awurade o say Awurade fefri umman Israel Awurade fefri umman Ghana a waje won no Ghana man Awurade hu yamabo mfamoje dibim hu afobu enhu Awurade hwe hu Ghana mabo na mfamoje dibim hu afobu mu umman Ghana so faye moja bim hu bone ye cheye na moja bim moja dibim umman we ahie guo no Awurade mfa nche umman Ghana na wo odipa no so na wo nso a wotie me na efine ye moja edibim hu afobu afri hu free moja dibim hu efise ena na tiri wo Nyankopɔn ni so se obetwe wo afri hu ena tiri wo Nyankopɔn ni so ena ne di Awurade ni ku se obetwe wo afri moja dibim hu na wo hyira wo me ma no abawie o Nyankopɔn hyira man Ghana asiasi ebekɔso awie agudi a behwie sa Apostle whatever ma obia send me so okoso ofro but me na manie utie preaching no asori bia ben wi abetimi akọ unhwe unfa Kristo so wura no kraje nkwa pa asori na kọ hwe radi akiri kwai obi wa siti mankesim na obi hwe se be ba asori wa nyini asori bo mankesim pa asori bi na kọ ho chin sa na bi ubenye be yikura benye be ba job na mani 0242 327172 0242 327172 bet me asa for 020 72 no asaba 11 33 7 020 72 11 33 7 asani din dia your friend 7 days Sabbath Church of Christ yes Sabbatarians your regional headquarters no war I will share nya market branches no dia doors mi chia chima se mankase fo nyina mikromfo amen we so chia ajo ebo bishop bebre ani ma Grace yo me chia so hey mi ami mami o Auntie Grace oh mala mi ami mami o bishop bebre enti Apostle aseda yodi me so dance ya me show papa radio switch peace ni peace etie fo nyina amen Ada for EDC